Al ooit gewonder hoekom sommige besighede floreer terwyl ander sukkel? Die geheim lê dikwels in hul prosesse. Doeltreffende prosesse kan die verskil wees tussen sukses en mislukking, wat alles van produkgehalte tot kliëntetevredenheid beïnvloed. Prosesverbetering het ten doel om ondoeltreffendhede, oortollighede en knelpunte in werkvloei te verwyder. Metodologieë soos Six Sigma, Lean en Total Quality Management, TEM, word algemeen gebruik om verbeterings te rig. Dit behels samewerking tussen funksionele spanne om te verseker dat veranderinge in lyn is met organisatoriese doelwitte. Prosesverbetering moet op data gebaseer wees, met prestasiemaatstawwe wat gebruik word om sukses te bepaal. Dit vereis dikwels herontwerp van werkstrome om doeltreffendheid te verhoog of koste te verminder. Deurlopende verbetering verseker langtermyn volhoubaarheid en aanpasbaarheid in 'n voortdurend ontwikkelende mark. Ten slotte, prosesverbetering is noodsaaklik vir besighede om mededingend en buigsaam te bly. Dit stel organisasies in staat om produkte en dienste van hoër gehalte te lewer terwyl moeite en koste verminder word. Dankie dat u by ons aangesluit het.